Minulo soboto so po številnih evropskih mestih potekali shodi v podporo iranskim protestnikom. Nekaj deset ljudi se je zbralo tudi v Ljubljani. Predstavniki iranske skupnosti v Sloveniji in njihovi podporniki so vihrali s starimi iranskimi zastavami z levom. The real flag of Iran, the sun, the sword and the lion. Med protestniki je bil tudi Fari, ki je imel na svojem puloverju pripeto pozlačeno značko z izstopajočim levom z dvignenim mečem, za katerim sije sonce. So this is what it used to be on the flag of Iran 47 years ago before this regime, and people really want it back because this is the culture of Iran, so that's why it means a lot to many people. Zastava, s katero so protestirali tudi v Ljubljani, je bila uradna do leta 1979, ko je prišlo do islamske revolucije. Ta je pripeljala do trenutne realnosti, proti kateri se bori tudi večina iranske skupnosti v Sloveniji. Tudi moj sogovornik. فرامرز هستم، فرامرز قبادیان، 17 ساله که ساکن اسلوونی هستم و دلیل خروجم از ایران هم مسائل سیاسی بود. Faramaz Gobadian se je takole predstavil v perzijščini. Vsi ga kličejo in poznajo kot Farija. Nadimek se ga je prijel tudi zaradi falaflov, ki jih uspešno prodaja v Ljubljani. Njegova pot do Slovenije pa je bila zavita. Rodni Teheran je zapustil leta 2009. There was a very big protest. A lot of people were out and we were thinking that the regime will fall. Pred dobrimi 16 leti je Iran zajel upor, poznan tudi pod imenom Zeleno gibanje. Šlo je za najbolj množične proteste po islamski revoluciji. Zdelo se je, da so spremembe pred vrati, a ni bilo tako. Protesti so bili zatrti, številni so bili aretirani in mučeni, povečala se je cenzura. Fari je zapustil Iran. So I had to leave the country actually in the matter of few days. In the matter of maybe 3-4 days I had to leave and I left the country. I had to go to Turkey, Germany, then here. Pribegnil je v Turčijo in potem v Nemčijo. Spoznal je takratno dekle iz Slovenije in se preselil v Ljubljano. Spominja se revolucionarnega zanosa iz let 2008 in 2009, ko je bil ravno polnoleten. Vsi so verjeli, da bo režim padel. Everybody thought that the regime will fall, but the problem is that they're still here because there is so much benefit from other countries. Trdoživost režima pripisuje tudi tihi podpori mednarodne skupnosti, ki po njegovem mnenju navkljub nekaterim pritiskom nikoli ni prekinila stikov z iranskimi oblastmi. Predvsem arabske države si po Farijevem mnenju ne želijo konkurence. Some Arabic countries they don't want it because of course Iran 50 years ago it was like Dubai now. Protesti, po katerih je Fari zapustil domovino, so dokončno razbili iluzijo, da je Islamska republika zrela za spremembe zgolj skozi volitve. Prepričan je, da večini Irancev ni všeč zunanje vpletanje, a nimajo izbire. We all know that there was supposed to attack happen to Iran by United States. No one won it. Iranian, they never won some foreign forces attack, but the fact is that they have no choice. Brez zunanjega pritiska bodo Iranci še naprej žrtve izživljanja oblasti in masakra nad prebivalci. If it wouldn't happen, the people would be slaughtered and it happened. We saw what happened, actually the massacre happened. Ironija zgodovine in usode je, da Iranci, ki si želijo svobode, lahko svoje upe polagajo le še v kakšen dober dan Donalda Trumpa, ki je samo v letu dni svojega drugega mandata že močno predrugačil svet in demokracijo. There is a deer in the water and a crocodile attack. Fari postreže s primerjavo iz živalskega sveta, ki jo je videl v nekem dokumentarcu. And it goes to a lion, to hide behind the lion. And the lion will eat him after, you know. Jelena v vodi napade krokodil. Jelen pobegne k levu, ki preži na obrežju reke. Jelen se skrije za levom. V naslednjem kadru lev poje jelena. But at that moment, the fear, the pain is too much. You need a help. V danem trenutku sta strah in bolečina prevelika. Potrebuješ pomoč, če tudi Trumpovo. Without that help, we can't. It's not like in Slovenia. Brez ameriške pomoči se ne bo nič spremenilo. Pravi, da si v Sloveniji težko predstavljamo, kaj je resnična totalitarna oblast. So without Trump, it will be a mass murder. Seveda pa jim je jasno, da Trump ne prihaja reševati Irancev. Prihaja zaradi lastnega interesa. We all know Trump is never coming
to save Iranian. He's coming for the benefit. Trump bi v Iran prišel zaradi nafte, ne zaradi demokracije. Toda se sprašuje Fari, so Iranci v zadnjih 47 letih imeli kaj od lastne nafte in od drugih naravnih bogastev? Iran je po njegovem mnenju pomagal financirati Hezbolah, Hamas in druge sile, da bi destabiliziral Palestino, Sirijo in Libanon, ter jih potisnil v vojno. V iskreno prijateljstvo in dobre namene Rusije in Kitajske ne verjame. Boji se, da iranska kriza posredno vpliva tudi na Evropo. Kriza na Bližnjem vzhodu bi lahko še dodatno oslabila Evropo, tudi zaradi beguncev, ki nimajo druge izbire, kot da poskusijo srečo v Evropi. Fari je prepričan, da če Amerika ne bo ukrepala, bo v Iranu prišlo do še bolj množičnega pokola. Zadnji protesti v Iranu so se začeli 28. decembra lani in to na enem izmed bazarjev v Teheranu. Gospodarska kriza je bila sprožilec upora, a ne pravi razlog. V Iranu si želijo spoštovanja človekovih pravic. People are fighting for the human right, people are fighting for their first basic human right. Spomni, da je bil Iran pred 50 leti del razvitega sveta. Ženske so se lahko svobodno oblačile. Z fotografij iz obdobja pred letom 1979 je razvidno, da so lahko nosile tudi bikini. Ljudje so lahko brezskrbno potovali, potem pa so po islamski revoluciji vstopili v kameno dobo. Iranci se borijo za svoje pravice, borijo se za svoje hčere, da bodo te lahko hodile naokrog svobodne, brez grožnje po aretaciji. It's not the matter of economy. That was just a trigger. Fari po letu 2009 ni nikoli več potoval v Iran. Prepričan je, da bi ga takoj aretirali. O dogajanju v državi izve od mame in prijateljev, a po začetku protestov in izklopu interneta praktično ne uspejo več vzpostaviti povezav. Actually, there is no possibility to connect back to Iran because for example, I had one connection like 7 seconds or 8 seconds. Vzpostavil je samo 7 ali 8 sekund dolg klic s prijateljem iz Teherana, ki mu je lahko samo sporočil, da zunaj pobijajo ljudi in da so povsod ljudje z mitraljezi. Very short from a friend that they are killing everybody, there is machine guns out. Na kratko sta se mu oglasila še prijatelja iz 2 drugih mest in bila zelo jasna. Cilj oblasti ni umiritev situacije, ampak pobijanje. They came for massacre. They came to kill till the end, and they had this actually green light that you kill. That's the reason why they did shut down the internet. Tudi zato so iranske oblasti onemogočile dostop do interneta, da po Farijevem mnenju resnica o pobojih v slogu ISIS-a ne bi prišla v svetovno javnost. When last time you talked with your mother? I didn't talk to my mother. A friend of mine called and they saw everything is okay. They checked it out. Od začetka zadnjih protestov mu ni uspelo govoriti z mamo. Prek prijatelja je izvedel, da je načeloma z njo vse v redu. Nekaj njegovih prijateljev je sicer imelo dostop do satelitskega interneta Starlink, vendar se ga bojijo uporabljati, saj jih oblasti lahko izsledijo. Just I have few friends that they had access to Starlink, then now also is a couple of days that nothing. Verodostojnih informacij ni, niti o številu smrtnih žrtev. Iranske oblasti so v nedeljo 18. januarja 2026 za agencijo Reuters potrdile, da je bilo v protivladnih protestih v Iranu ubitih najmanj 5000 ljudi, vključno z okoli 500 pripadniki varnostnih sil. Med iransko diasporo v Evropi in svetu pa se govori o med 12.000 in celo 25.000 ubitih ljudeh. 12,000 was confirmed, but now they are talking about 23,000-25,000. Fari se zgrozi, da gre za sodržavljane s podobno življenjsko zgodbo, kot je njegova. Protestirali so za boljše življenje in bili hladnokrvno ubiti. These are the people like me. When I was there, I could be one of them. I was beaten. Tudi sam je leta 2009 protestiral, a mu je uspelo pobegniti v tujino. Pravi, da je imel srečo, ki je veliko Irancev leta 2026 nima. Now, when they arrest you, it's not a matter, they will kill you. They will torture you in a way that you wish you were shot in the street. They are not normal. Če te danes v Iranu aretirajo, te bodo nedvomno mučili. Fari o krutosti režima pravi, da si želiš, da bi te raje takoj ubili,
kot pa da te mučijo po tako rekoč nacističnih metodah. Everybody heard about Hitler, but we have it there. But I'm really surprised the world really ignore it. Do iranske skupnosti so prišle še bolj grozne informacije o krutosti in poniževanju svojcev ubitih. This is very shameful because first of all they charge you for the price of the bullet. They say, okay, for example, your child got 1, 3 or 2 bullets, you have to pay for it because of the expense of the country. Iranske oblasti naj bi družinam ubitih zaračunavale stroške nabojev, s katerimi so jih ustrelili, češ, da je imela zaradi njih država strošek. Služijo na truplih, ker je zaradi sankcij in korupcije država v finančnih težavah. And sometimes the family, when they go to take their loved one, which is dead, they ask something like 5,000, 7,000 and it's up to the finance of the person. Včasih družini, ko pride po posmrtne ostanke svojega bližnjega, rečejo, da morajo plačati nekaj tisoč evrov, odvisno od finančnega položaja družine. When you buy in Iran a house, a car or something, people say, oh, you have to give me a surbedi. Vojaki in uradniki so brezobrazni, pripoveduje Fari. V Iranu velja, da ko se ti zgodi nekaj lepega ali pozitivnega, častiš na primer sladkarije. They say, oh, shirinishku, where is the sweet? Or it's like I say, hey, why don't you bring a champagne? We killed your child. Why don't we celebrate it? O predaji trupla svojce provocirajo, zakaj niso prinesli tako imenovanega širinja. They pile it on each other and they left it out. People see and it will. Gre za psihično nasilje in ustrahovanje. Podobno je bilo prve dni protestov, ko so vreče z ubitimi zlagali kar na prostem, da so jih ljudje videli in da se je v njih zbudil strah. To je preprosto bolno, je odločen Fari. This is sick. Faramars Obadian, 44-letni Iranec v Ljubljani, nadaljuje, da je njegova dolžnost, da opozori na dogajanje, kljub temu, da je izpostavljanje lahko tvegano. Ima družino z 2 majhnima otrokoma. Pomirjanje, ker ima slovensko državljanstvo. Skupaj z ženo Francozinjo vodita uspešno orientalsko restauracijo. When I'm here, I have to respect your culture, your history, everything, because I'm in your country. Pravi, da spoštuje našo kulturo in Slovenijo, ki mu je ponudila priložnost za mirno življenje in ustvarjanje. Ima poslovno žilico. V Iranu je delal kot nepremičninski agent. V Ljubljani je bil najprej pomočnik v enem izmed fast foodov. Pred 10-letjem pa je uspešno šel na svoje. Četudi je imel težave z zaupanjem slovenskih bank in mu je morala pomagati žena s kreditom v Franciji. The amount of credit, the conditions for credit, if you want to boost your business, it's really, really difficult. Preživeti na trgu in poslovno rasti je v Sloveniji velik izziv. Po drugi strani pa se Fari pri nas počuti kot doma. Ljudje so bili in so do njega prijazni. Rasizma ne občuti. Na življenje v Sloveniji se je privadil. Lažje mu je tudi, ker ga pokrajina morda celo malo spominja na domovino. Severni del Irana je namreč podobno gorat in zelen kot Slovenija. Ker vendarle tukaj še živimo v demokraciji, karkoli si že mislimo o njej, se je Fari s somišljeniki sredi Ljubljane jasno izpostavil za svoje zatirane sodržavljane v domovini. Mnogi protestniki so s seboj imeli tudi fotografije prestolonaslednika Reze Pahlavija, v ZDA živečega sina nekdanjega strmoglavnenega iranskega šaha, ki ga nekateri nasprotniki režima vidijo kot potencialnega prevzemnika oblasti v Iranu. Fari je sicer zagovornik Pahlavija, saj je njegov ded zgradil moderni Iran, vendar ga sam vidi kot prehodno rešitev do volitev. Na transparentih so iranskega vrhovnega vodja ajatolo Alija Hameneja primerjali s Hitlerjem in jasno zahtevali svobodo za iransko ljudstvo. Ker je svoboda temeljna človekova pravica. Fari ne razume, zakaj razvite države, tudi Slovenija, z uradnim Iranom, ki pobija svoje ljudi, še naprej vzdržujejo diplomatske odnose. Iranci v Sloveniji zahtevajo, da bi bila iranska vojska uvrščena na seznam terorističnih organizacij. Neizmerno si želijo svobode za ljudi v Iranu. Vsak bi moral imeti pravico, da demokratično voli. Everybody has the right and the choice to select their government. In Iran, they are not elected, they are selected. V Iranu oblast ni izvoljena, temveč izbrana, sklene iranski Slovenec Faramars Obadian. We want free and correct selection
and we choose who we want to rule. But with this regime, it never happens. Poslušali ste podcast Zgodbe Vala 202, na katerega se lahko tudi naročite. Med nedavnimi epizodami med drugim priporočam zgodbo slovenskega direktorja fotografije in snemalca Rožleta Bregarja, ki je pred leti na Grenlandiji posnel film z naslovom Zadnji ledeni lovci in je v pogovoru z Natašo Štefe takole predstavil svoj pogled na aktualno dogajanje. Ja, oni se zelo dobro zavedajo, da so v bistvu na dobrem, bom rekel, da so geopolitično zelo pomembni. Hkrati so pa v bistvu tudi zelo zapostavljeni. Veseli bomo tudi vaših mnenj in predlogov. Pišete mi lahko na luka.hvalc@rtvslo.si. Kmalu lahko pričakujete tudi nove angažirane epizode podcasta Zgodbe. Med drugim obiščemo tudi Pridnesterje, separatistično republiko med Moldavijo in Ukrajino.